Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! At to'y ti karniya ginatak minanang, iso ti iluto yo pangaldawan tayo. Ay nawaw. Gimatang kayo pa ilaan. Isupay ki di agastaws. Di bali ata mas si damat, nanang. Ingatang yung kumakidit iti materyales. Tapno malpasan to'y balayaw. Adamat kit dinabati, nanang. Wow, nukasta ka na yun. Amagan no mairwam kami, anak ko. Sagpaminsan lang mat, nanang. Anya, sagpaminsan. Ano ka na yaw na kayo ti gumatang iti si datayaw? Wen taawan mat daduma amanam na, nanang. No nagagat ko mamait ngagtrabaho ni ading mau, di mayat ko ba? Supay kumamot ti maitulong na dito'y balay. Palagi panyuman ang tikabsat ko, nanang. Nairuam day ta apapakpakan laeng. Maibus man ti may sa kaldero ngayon na po'y nakastoy. Si kamagayam ti adda dito'y kusina. Gilbert, anak ko. Una nang, saan na kasi murot kini Uncle? Tanarikat mo ti trabaho. Ay nawaw. Ay, adaya nga binti trabaho analaka. Ne. Di kay agungat ananang. Di bali, tadamat ni manang ko. No iday, kat okay laang tada ni manang mo. Ita, sanay. Ngamin, at dapat ti pamilya ni manang mo. Alawanan nanang. Asino ay tigim matang iti karnay? Damanang mawaliti siya. Iba't siya mo damanong kan manang mo. Saan pa'y anangal daw dagiday? Ang mga nagluto damanan, iya garden. Nagluto daman wano saan. Iba't siyam latay da. May sa kilaw, tinlutaw. Di mo maibus da ita. Ho! Siyak pa'y ti ko namnanang. Ay, kabailak tupay nga ibusin ti 2 kilo. Ay nawaw! Ay, pangasip. Di mo aramidon ti kasi ti inaramid mo inay. Nakababain mo tayo ti asawa ni manang mo. Agpeles ka ang tawag gauak iti kananta, baldulakay. Inluto ka din ni nanang ti karnit babaw, bakit? Wen, inpalutok itay agsapa. Sige, agpelesak pa'y biay. Sumarunukan to na dago si kusina, Wen, bakit? Mangisagana kamot lang iti silay. Adumot ti bunga ti sili amulan ni nanang. Ay nawaw, talaga di ka makapangan no awan ti sili, alakay. Sa bali latta no adda sili, bakit? Ado ti kanak nga inapaw. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Nang idulinan niyo iti sida nga inluto yun, nanang. Diyak makita. Ada iti kasirola iti kusina, nako. Awan mo't tinagyan ti kasirola, nanang. Ay nawaw! Kasanaw nga awan! Agaw ako maitay iti kanon mi kanila kay ko. Ngam, awan mo ti makitak akarni. Amangan kanuno indulin niyo. Kasano ko mga awan? Kuti mo kasirola tinaglutwa. Uray mapanyo kita, nanang. Awan mo nga rod tinagyan ti kasirola tayo. May samat yamok a kasirola tayo dito'y balay. Uno, ada ginatang yo abaraw. Maglisi ka man. Tayo nakita ay nanakaw. Ay nawaw.
Awa mga agpay so tinagyan ti kasirola. Kunak tumat nga min nanang. Nayan ni Gilbert. Imbagak matkin kwa na nga ibatyan na kayaw. Anya? Nagaway na nangan ni tay. Hindi kwan pimanaw mo laang. Sa dino tinapanan na nanang? Ay tatidyak kamaw. Di mo nagpakada nga may. Kasano pa yun day tananang? Awanan ti si Daan mi kanibaldo. Ay saus, pasensya ka na nakaw. Mangibabayin day takap sa maw. Imbaga mat nga ibatyan na kayaw. Nga minibus na lata mo gayam. Amuna saan nga iso tigim matang. Gumatang aklangan iti itlog di tatirse na nanang. Imbagla nga da pangaldawan mi kanilakay ko. Hala, siya kaw ti mapananakaw. Amaw, nabanog kaya nagtrabaho. Mari pureng, gumatang nga man. Ay niya tigata nga maray. 5 nga itlog, maray. Ay, naimbagla nga dati si Daon da Leticia kun baldaw. Di ko ram kanya kitay agsapa ka dain luto makarne maray. Wala, maray. Ngam inibus mo nga raw ti sadaw na kabsat na. Anya? Amaw, maray. Siya kaon ti bumain iti aramid ni Gilbert. Saan nga iso ti gimata, ngam isot alis daw anang ibaws. Ay sos, bagbaga mo day tanga anak mo maray. Saan ba mabalin atong palbiag amang namnama ni manang na? Amo na ma't anaasawaan ni Leticia akabsat na. Nabinanawa binagbaga ak maray ang agpatangkin man. Kasadot na tiyag trabaho. Ada mo ni manang ko, kuna nakiday. Day tatirigat na maray. Ay, huwag kaya maray. Isupo mo pa'y man kiidi ti itlog Agawi da mo adagaw sa mga no mabisinon jay tuwa. Ituloy tanto ti ang sarita no mawaya anak, way. Mangantan lakay. Pasensya kan ano prito nga itlog laang ti pagsangwan ta. Ay nawaw. Okay lang kanyak, bagat tinapatag adda sila. Jakman amo iti deja akabsat ko. Aglablabas matan. Siyak pa yan ti mabain kan kalakay. Anya ko matipagbainam ngay. Kat saan mo mat nga imbaga iti kabsat mo nga aramidan na tikas jay. Mano atawanan nakasta ti aramidan na. 25 na matan. Kabailan lang ti agtrabaho. Ngam aging gaita, mangnamnama lata kanyak akabsat na. Di bale, numalpas ti patpatakder tabalay, umakar tanton, itugot na ni nanang. Ala, mangantapay bakay, tanay. Mabisinak una yan. Satan to pagsaritaan ti maipapan iti day taabanag, kalpasan ti pananganta. Nasaya at mata nagawid kan si ka Gilbert. Ay nawaw, sa dino kumangay ti daduma pagawidak. Siyempre, dito'y laang, ta dito'y matibalay ko. Sa dino tinagturugam idirabi iti ayan man ang tigaya mo apadam anabisyo. Sos, bigbigatan aday ta ti pasungad mo. Inabak mo pa'y ninanang amang pagbaga kanyak. Gaputa jakon maguston day nga aramid mo ading ko. Aglablabas ka matan. Awan ayamat ti planom iti biyag mo. Ne, anya ti panagkitam kanya kaya? Anya ti panagkitakken ka? Sadot ka. Day tamang namnama iti nagrigatan ti sabali at tao ti amom. Ay nawaw. Adda ti panunot ko manang. Kat no inibus mo ti karnit baboy nga inluto ni nanang idi na minsan nga aldaw. Di mo mat ko na nga ibatyan na kami ni manong mo. Kas jay ka dit adda panunot na, alaman? Ay nawaw. Kunak ano nagluto kayo iya garden? Ay na, makauma ti kasta Di balay. Tadandanin malpas mo ti balayo. No nauma kayo kanyak, mabalin nyo ti pumanaw. Okay lang mat. Awan tinasakita bakrang ko. Nagsau ka dita. Kunamlan asino ka mat. Nalablabas ka pa ingam ni nanang. Gapot agul ulimak ni nanang, ipagarup mo ahusto ti araramidam.
Naumalaang ni nanang, tauray ulit-ulitan na nga ibagbagakin ka, natangken lat tataulom. Ngam no siyak, ay awan makangeg ka talaga. Bigbigat nga agbimbinog kayo kanyading mawanak kaw. Ay nananang, makauma ti ugali dayjay a Gilbert. Naruwam nga mintakabsat mo. Tada ka akanayaw, nanakaw. Naturad pa yan asumong basungbat, nanang. Ay, diya ka mumo di takabsa mo. Ada iti hustaw nga edad. Ngamno apay akastapay lang magti ka panunutan na. Ay, di pa'y agbain ka ni manong nanang. Ikak to day iti pagnakman na tamakita naman. Ay, huwag na nakaw. Parang makaamiris magtading mo. Ay, wala nanang. Lakayan day jay a Gilbert nanang. Lakayan nakas jay ti panunot na. Ay, nawaw. Malmalpasan ti balay ta, bakit? Manong aldaw laangan lakay. Doang aldaw langan. Ay na, nasayat mat no kasta. Kayat kunti umakar. Tamakita man no anya ti aramidan day jay a Gilbert no awan ti mangpakan ken kuana. No umakarta, amangan no ninanang mo tinamnamaan na amang pakan kan kuana. Ay, saan to mapasamak dayta? Anyang harong ti aramidang, bakit? No agakarta, itugot ta ni nanang. Amangan kunak no aramidan na akatulong no awan tantun dito'y balay. Amumatan di akabsat ko, awanan bain at talaga. Ay nawaw, mayat nga ta ni nanang. Siyak ti makaamo makisarita ken kuana. Sigurado maawatan na. Tapara matlaang iti pagimbagan ni Gilbert ti aramidan mi. Nalpas magaya man ti balay daliti siya ken baldo marihilen. Ay, wine, maray. Kaasi na. Di mabalin kayaw nga agnaad ijay maray. Agpa-house blessing da kanupay, maray. Ni Gilbert kay? Ay, agbati di tabalay, maray. Tapno sursurwon na mo ti agtrabaho para iti pagbagina. Ay, mayat day taan na panunot yo, maray. Nariga man, no di yo aksyon ang tikasta nga aramid na. Isuntutin na kakaasi, maray. Nagruna ka adamat ng pamilya ni Manang na. Pudno launay day tamaray. Itadto pa'y nga wampay ti anak daliti siya. Kaada ti maibaganay ti kabsa na. Kasadun lang nga numanayunan mo tan ti paggastusan da. Uray asino ba, mare? Agreklamo no adda kabsat na akas kini Gilbert. Ala, rugyan yung tiagimpake, nanang. Anya nga oras nga umay ni Baldaw. Alas 3, nanang. Kalpasan ti trabaho na. Ay, saan pa simbangpot ni ading mau? Nalabasak dita waiting siya ditay, nanang. Kadwa naman nun, dagiti gagayam na bisyo. Ay, nawaw! Kanayon lang ang ngawan dito'y balay. Sigurado amakla at dayjay, no makita na nga awanan dagiti gamit tayo, nanang. Gamanak ko. Kasimot jay kabsat mo. Ay, Jack Masyan ken kuana, nanang. Lakayan ni Gilbert. Iti kasta nga edad na, agtrab-trabaho kumamatan, tapno saan nga isupay apakadagsenan tayo. Sa bagay, husto ka, anak ko. No masaktan iti aramidan tayo, okay lang. Tinapatagkat agnakam. Narigat no kanunungan tayo ti kasta nga aramid na, nanang. Ay nawaw, agim impagi kayo mat nanang. Sa dino ayaw ti papanan nyo? Agnaudak pailaang, ijay ayan damanang mo. Ay nawaw, anya ti makagabo. Kat addamat ti balay tayo. Tapno matulong akida. Sos, asino nga rodan nga iti kaduak dito'y balay? Awanan na. Si Kalagan. Si Kamulaan ti mga ramid, iti amay. Ay nawaw, sana mabalin nanang. Nas ka nakasaritak daya Manang Leticia. Bitman. Manang Leticia! Manang Leticia! Manang! Ay!
Di mo apaon ni manang mo. Ngamen, pagayatak mo't lang, ti sumurot ka na kwada. Sa bahali ti panangkita ti kabsat mo kan kay tay, bakit? Nasakit tinakam na tas simurot ni nanang kada talakay. Madanagan, tawanan ti baun-baunan na. Nakakaasi ti lang na itay pinanawan tayaw. Uray siyak, maasyanak mat. Ngam no malagip ko ti kinasadot na, ad-adda marurudak kan kwa na. Ay, addaman gayam sa ludsudak, bakit? Kasanungay, no adda ti maibagadag iti kalugaran tayaw. Anya kumangay ti bagada. Mga no panunutan da, awan ti kaasim iti kabsat mo. Awanan ti bibiyang ko, no anyaman ti ibagadag iti kalugaran tayo lakay. No nasken nga aramidek ti kastoy tapno agnakam ti kabsat ko, aramidek. Mabisina kon. Ngam awan mo't tinaluto ngayon na po'y. Ayaw na yun ti kastoy. Awan ni nanang agluto. Awan damanang kan manong agumatang itinaima sa masida. Nay, naibus pa'y gaya man ti bagas dito'y lata. Inibus damat amin nga abasto sakbay apim manaw da. Ay, kasano pa yun day tangay? Diyak kayat ti matay ti bising. Ay, nawaw. Ay, adda ka dila ko maabagas na napureng? Manawa kilo ti gatangam. Umutang ako kumanana. No, kailangan kada kayo Ay nawaw, 50 lang ti may sa kilo na kong. Ay, awan mo't ngaminan kwartak nana. Ay ka makipurdeya ka ngamin Di mo namnamaan ti kwarta ni manang mau, talakay kamatan. Ay, di kay madanagan nana. Agbayad akto adagos. Madamang agbirbiro ka kiti trabaho. Ikan ka, ngam siguradom lang ang makabayad ka. Ang bumot, barya lang ti ganansya kadagiti lakaw. Kumusta ka numatan ni Gilbert ijay nanang? Imawag ni Auntie Mapureng. Kutimutang ka daw, iti baga si Di Carman. Ay nawaw, saan pa'y nga rod nga agtrabaho? Makipurpurdiya ka numay, iti karo batayawan akaw. Ay kat nasaya at ano kasta nanang? Ibirok namat ngamin saan ang mabalin asyak akabsat na timang pakpakan kan kwa na? Maring tuloy-tuloy ti panagbalbaliw nan. Ay win adakin kwa na matan ipalubos na amatay itibisin nanang. Sabagay, saan matan nga ubeng? Iti day-day ka edad na. Amo na kumamutan ti agdiskarte. Tapno adda ati lamutan na. Ay, nawaw. Napan-amin iti utang titangdan ko. Nabanbanugak pa'y. Sa ita, agluto akpay manan iti kanag. Ay, nawaw. Ay, sapay ado ti aguruuray ama inawan. Diya ka mo na niya ti una at ngaramidan. Kastoy gayam tirik na. No datao laang taggunggunay. Maawatak ko ni Manang Leticia. Maawatak no apay akanayon anapudot ti ulo na kanyak. Anya ti aramidem dito'y balay, si Ka Gilbert. Umay kayo laang kumustain, Manang Leticia. Ay nawaw, itaman pa, analagip mo ti pumasyar. Uwin tauray kaskasano. Kailiw kayo mat. Ninanangay. Ada iti siled na. Madama ti panaginanana. Nabannog nagluto ka nagdalos dito'y balay. Kumusta matan ti trabahom? Damag ko, makipurpurdiya ka matgaya man. Uwan manang, makapabannog nga rod. Ay kat anusam awan mo tinalaka at trabaho. Narigat tag trabaho manang. Kasta talaga. Ngam ti panunutam. At least ada trabahom. Ada igatang mo iti kanam. Uwan manang, ada maigatang iti makan. Kan makaurnungak tumatlaan. Kasta ko panunutam ti masakbayam ading ko. Saan kat aday tala agpaspasyar. Kas kada no anya ladi tantiar aramidam.
Adda iti imam ti masakbayam. Iso nga aggunay ka. Laglagi pam. Saan nga iti agnanayon kat addak amang mangtad kadagiti masapsapul mo ading ko. Sursurwam ti tumakder iti bukod mo asaka. Ay, nawaw! Agtrabaho ka matap no adda bukod mo a kwarta. Saan kat aday tala ang mangnamnama ti araramidem. Tano maumadaken ka, si kamatlaang ti agbanag a nakakaasi. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Ay, nawaw! Programa apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumnget. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ti ko namitayan, pare Poldo. Naglangan ti may sakatrabawan tayo. Uyin, parikot nga ni ma'am no sino ti agubertan ita pare. Siya ako na. Nawang, sigurado ka kali pare. Kaya balang kadimit lang ka gubertan. Siya pwede ko nam. Apay kapoy. Kitno, di mo may kata gubertan mi di. Sabali nita pare Poldo. Adakin ka no, kaya mo ta gubertan. Siya, jak kayat. Awan ti ka, doon ni misis ko ang mga sikaso ko, dagiti anak mi. Kasaritam to ni boss. Iba ka masikata, gubri tami da. Wana pare, mapanak iti office ni boss, itamot lang. Kunaklakit din no nagawid kan, Manong Brandon. Sakti agubri tami ta, Roda, ating ko. Mayat nga ron ano kasta, Manong? Anong sakti agubri time? Di ba, leta, adda kang takadwak.Ag-overtime kamot lang ita. Saan ka di? Un, Manong. Ado nga minti report anasken nga ramidat. Nasayat man nga ron nung kasta. Tamno, adda ti kadwak, Roda, ating ko. Amang ano kaya't mo tagkape? Ha? Ilibre kaya't ti kape ko nak. Anya kape ti kaya't mo? Sigalatan ti makam mo, Manong. Sa anak mata na arte. Ada akong susan, bakit? Ay nawaw, di mo matkadwa ti kumparem anagawid, puldo lakay. Nag-overtime ni pare Brando. Nag-overtime ko nam? Uy, bakit? Mas dawak nga ro. Kaya namin tag-overtime ita. Anya? Kinakudno na. Iso ti nagboluntaryo kin boss nga overtime ita, bakit? Amo ka din ni Mari Hilda ti may papan iti dayta, lakay? Diyak amo bakit? Awanin ti bibiyang ko. Basta siya. Diyak kahit overtime. Tawan kaduan dito balay. Apay nga itala nga nagawid ka, si ka Brandon. Narabian ka manan. Saan ka di nga alas 5 ti outyo? Nakita ka na sa pa nagawid ti kumparem. Nag-overtime ang kamin, Hilda, bakit? Ay nawaw. Itaman pa'y amayat ka nga overtime? Ay, kuha bakit? Tapno, dakil mo't arisuldo. Samay sa,
Tibos mi amis mo tinangibaga nga overtime ha. Iso pinagusto. Tapno di na panunutin asaduta. Katno di mo matkayat ti ag-overtime ide. Sa balitan bakit? Dakdakkel ti tangdan ko no ag-overtime ha. Na, tamayat ti isam mo. Naragsakan lang bakit? Ta nakaawid ak mo lagay. Ada samat kayat asawanday ta nga isam mo Ni bakit mo? Para isam lang. Agsagana ka, Brandon. At dalaang maamok makitam. Di ka kadyag panunot akas na bakit? Awan ti ilimlimon ko ganyan. Kung stay di, overtime mo, hindi ka man, pari Brando. Mayat lata, pari Poldo. Ay nawa, kasla naragsak ka pa ya, pare. Kasta talaga, no, agin enjoy ka di trabaho, pare. Amangan may no, adati sa bali ang makagapo, pare. Sigagit di mo, pari Poldo. Anya kumain mo bilang. Amangan ko na no, adamang parparagsakin ka dito office. Iso akay kahit mo ta, overtime. Sigagit di mo, pare. Pagbalinan nakmat a babaero. Ape nga rin nga, defensive ka pare. Saan ko nga aramid di Kastanya? Mabaling ka dito yung makito ko, Roda, ading ko. Sige lang, Manong Brandon. Awan parikot. Blooming ka ita. Ay nawa, sakto lang, Manong. Bagay mo launay takawas mo. Agyaman na ma-pressure mo, Manong. Mahilig ka maggayam iti miniskirtan niya. Uwan nang runa kit napudot ti panawan ita. Bagay mo, haling. Bagbagay mo launay. Magustuak man di kas na pa nagbadbalong, aling ko. Saan ka kadipay nga agawit, pare Brandon? Saan ka kadipay nalpas sa trabaho? Alas 5 na. Ituloy mong tulaing iti raramidi mintun bigat. Sana mo balin, pare? Las ka na malpas ko ti trabaho kita mo lang. At damit ti bigat, pare. Ag-overtime mo kita, pare. Ay nawa. Naamuam lang nga, ag-overtime day ta, Roda. Ag-overtime kami. Roda mo ta sasawang, pare Poldo. Nakita ko saan makitain ni Roda itay, pare. Naggidang kayo pa, nagmirinda itay. Di mo man ikan, hindi dahil sa kaipapanan, tinakitam, pare. Awan tiket asawan tinakitam. Talaga laing, pare. Karoon man, pudnot ibagbak, pare. Napataglaw na kanyak ti trabaho. Yaso nga, ginggak ka ba ilak? Ag-overtime mak, pare. Wan, ma'am. Siyaklad ng tag-voluntaryo para iti katrabaho ka naglangan ita. Bye! Asino ti mawag, Brandon? Ni boss. Kasapulan na kano ti reliever. Taglangan ti may sa akatrabahuan mi bakit. Day off mo mat ita, Brandon. Day off ko, ngam napahanaklat na bakit. Ano sak tagtrabaho? Ay nawaw. Saan ka nabannog? Di mo kasapulan, tina na? Awan ti ina na kanya kita Hilda bakit. Naragsak kan samit nga awan day off mo. Saan mo? Bakit? Abay ko maamaragsakan na saan amakaina na. Oho! Inuulbod ti kastala kay. Adan samatan mang parparagsakan ka iti office yo. Ni kumparim Brandon ti limabas iti paraangan Poldo lakay. Kunak man no day off na ita. Day off miya talaga, Susan. Kita akat na ka-uniform. Siripon iti tawa, tapno makitam ti bagbagak. Ay nawa, naka-uniform magpaiso ni pare Brandon. Amang anong isumanin ti nagboluntaryo amang sukat iti naglangan ang katrabawan mi, baki? Masansan ti overtime na. Awan pa yun ti day off na. Ngam okay lang kan kuha na. Uy na, dati agas ti mata na iyo office. Iso akas la di na marik na ti banog na. Naragsaklat ta. Awan ti inanana bakit? Anya? Yak amoy ti dahi ta kumpare. Kursunada na sa amin dahi Aroda. Dahi tutumit Aroda.
Madlaw nga ampang. Ura sino la ditan ti kulkul dito namin. Ay, una yan. Kita ay ma. Di ka mailawlaw ang amang istorya iti kumare. Diyak kaya ti mairamram bilang laing. Susan bakit? Amom nanang, talaga sa balit yung parparik na kanya. Ay, nawaw. Anyat kayat mo asawang, Hilda, anak ko. Malagip yung kadiidi. Kanayon nga agreklamo ni Brandon no nabambanog iti trabaho na. Ay, anak ko. Kanayon nga agreklamo no pag-overtime ti bus na. Wano awan ti day off na. Saanan nga agreklamo ita nanang? Madlaw ko nga agpaiso, anak ko. Kanayo nun ang nakaisam asumra. Kas kumaita, day off na. Ngam gaputa naglangan ti maysa akatrabahuan na. Nagboluntaryo asumrek nanang. Ay nawaw, anya ti mapaspasamak iti day tabran down. Day tatijak mo nanang. Kalahat mo takastan. Naragsakan iti trabaho na. Amangan mat no adda ti agas ti mata na iti office da. Anya kumangay nanang? Adda siguro ti kursunada na iti office da. Iso akay kayat na ti sumrag kanakaw. Aywan nga agpaiso. Amangan no adda ijay ti ragsak na. Iso nga uray day off na, kayat nalatta ti sumrag. Ken, maragsakan, uray kanayon ti overtime na. Kasla di na matpiman marik na ti banog na nanang. Ni, si kami gayam, Maria Hilda. At tugaw ka ba ta ayabak ni kumare. Ay, saan ani Marisusan ti gagarak, pari Puldo? Ay nawaw, no saan ani bakit ko ti gagaram? Asino nga rugngay? Sika ti kayat ko makasarita. Ay nawaw, may papaniti anya ti pagsaritaan ta. Ay, kastoy nga men, pare. Makadlawak iti asawak. Anya ti madlaw mo, mare. Sa bali nga min kat ita, pare. Madlaw ko anaragsak launay iti trabaho na. Agin enjoy samot. Ha? Kasanumit anay, bagam ti kasta, mare. Wen tauray ka na yun ti overtime na, kan awanan day off na, kat naragsak latta, pare. Panagkunak, adda agas ti mata na idyo ofisyo, iso adi na marik na ti banog na. Ay nawaw, awan ti amok may papaniti data banag, mare. Pasensyakan Kasta ka di. No, adda man masagap mo kat bagaan nakman, wan? Wen. Kung takin ka dagos, no adda ti makita akalukwan na, mare. Apaya di mo imbagakin ni Marihilda ti mapaspasamak iti ofisyo si Kapuldo. Nariga nga tati mairamraman, Susan bakit? Ay nawaw, di ka di makonsensya lakay. Makonsensya akmet no gurahin na nga iti kumpare. No ilibak na nga bakit? Di isak ti rumaradakes. At least, naibagam ti pudno lakay. Si kalatan ti mangibaga iti kumarip. May mayat kumaano si katimangidanon iti kumarek. Ta si kaamis mo tinakakita. Ammom ti ibagbagam no adda ti follow-up question na. Si kalangin, bakit? Diyan kaya ti may raman. Day off mo ita, saan ka di, Manong Brandon? Saan ko nakasapulan ti day off ita, nga addakan roda. Anya? Makita ka lang diti office ka. Diyan marik na ti banog ko. Sikakit di mat, Manong. Pag no ti bagbagak roda, gumagatak lagit di, no adda ka makikita. Amangan, no. Adda ti agungat, Manong. Sino ko mati agungat ating ko? Ang gayam, nangal daw ka de. Saan pa'y nga rod, Manong? Agitan ta nga rodan roda. Ilibre ka. O sige. Anya ti masapul mo, Marisusan? Saan ka di pa'y anagawid nila kay mo, Marihilda? Ay nawaw. Apay nila kay kumare? Awan pa'y matanagawid. Sigurado ang nag-overtime mananday jay. Ay,
Kasto ngamin, mare. Adda tinadakamat nila kay ko kanya. Anya day tamare. Adda babae nga umas asidagken lakay mo ijay office da. Anya? Roda ka no tinagan na, mare. Kunak tumat, mare. Adda milagro nga aramidan day ja tao. Mas daawak ngamin takasla di na marik na ti bannog na. Addamat gayam agas ti mata na ija office da. Narigat akalaban dagiti gumarampang, mare. No kayat lakit din ni Brandon, di isun ti asawa na, mare. Sa anak masayangan iti lalaki akas na tigalad na. Ay nananang, jak ammo iti day nga anak yo. Ada ka no babae na iti office da. Ay nawaw. Asino tinakadamagam, Hilda, anak ko. Ni Mari Susan, nanang. Isu ka no tinadakamat ni Pari Puldo ken kwa na idinaminsan. Ay. Masurunak lang. Tapay mo't asan nagpudno ni Pari Puldo kanyak idinapanak iti ayanda. Mabuteng siguro ang mairamahan, anak ko. Jak amo, no anya ti rumbeng nga aramidak iti dayjay a Brandon, nanang. Naglokon day tanga anak ko. Nakapimpintas ka nga asawa na. Kastapay laang teramidan na. Ay nananang, uray ka sa no ti kinapintas ti maysa a babae, no ti lalaki ket babaero, awan latta, nanang. Anya nga rod ti plano mita, anak ko. Mangisuggest ka man, nanang. Jak makapanuno ta nasayat. Ikam iti leksyon, anak ko. Marwam day tatao. Pasensya ka, Hilda Bakard. Nag-overtime kami manay. Iso anarabyan at anagawid. Naturog ka latta ko maijayan, Brandon. Sigagit timot, Bakard. Itaan niya kung maaga po ang maturog kak ija office nga. Tada ijay ti agas dagiti matam. Isumat lagayam akay kayat mo ti sumrek iti trabaho. At damat gayam ijay ti ragsak mo. Ne, sana po nulay ta, Bakard. Di ka naglibak. Ti kunam kanyak. Kat ti boss yo, ti mangibagbaga nga ag-overtime ka. Tagayam, sika ti agbulboluntaryo, Brandon. Agasam day ta kinaulbod mo? Kitaam day to'y aladawan. Awan laang day ta, Bakard. Anya nga awan laang. Type mo day ta. Kitaam man ta pa nagbadbado na. Uray la makita amin akudil na. Saan, Bakard? Si kalaang tayo. Ulbod ka, Brandon. Manipod ita, awanan bibiyang kukan ka. Aramidam no niya ti kayat mo. Awanan ti bibiyang ko. Good morning, Manong Brandon. Aglisi ka man iti dalang ko, Roda. Di ka man din umisam kanyak. Roda, pangasim taliklikan ako. Anya? Tulang ka di. Masapul nga ulit-ulitak nga ibaga. O di walaan. Kunamla no asino ka man naggwapo. Agpada talaang matalog pagtiagong na. Di ta ka man laangan. Pare Brandon, kagura na kan sabit din ni Roda. Awan ti bibiyang ko, pare Poldo. Ay nawaw. Kunak iso ti type mo, pare. Kunak lagi din isa ka ni bakit mo iti babae akas kini Roda, pare. Saan nga iso ti type ko? Pwe! Namulay ni Marihilda ti kalukuam kini. Kastamit hindi bagbagan, pare. No apay nga nga inasi gambay laing deta Roda. Basol mo may laing Pinakita am ti motibo di babae, pare. Agrubuat ako, nanang. Agan-anad ka ijay, Hilda, anak ko. Saan ka kumaapalubusan na pumanaw? Ngam awanan ti maaramidak. Nasken nga ikam iti leksyon ti anak ko. Di kay madanagan, nanang. Kanayunag ti umawag kada kayo. Aramidak lang daytoy. Tapno agnakam day ja, Brandon. Maawatan ka, anak ko. Darigat nga agpaiso, no di mo ikan iti leksyon. Amangan no panunutan na nga okay lang kan ka. Huwan nga rod, nanang. Ipagarup na siguro ajak kabaila na panawan. Agsubli kan to ano kasano, anak ko.
Makitan to ananang. No ada pagbaliwan ni Brandon. Mabalin siguro. Di mo liplipatan ti umawag kanyak no saan ka abisay. Nanang, di kay madanagan. Nanang, ni Hilda ngay. Pimanawon Anya? Pinanawan na kan Ape mo ta pinalubusan niya o pumanaw, nanang. Anya nga ron ti maaramida kat disidido mag. Owan mo ti ko na yung awagan nak. Ay gonggonam. Anya nga minter aramida. Nanang, dak kabala na mapukaw ko ni Hilda. Ibagayon sa dino tinapanan na nanang. Surutag ti asawang. Ala agbabae ka pa ay Brandon. Naturod ka mga ramid iti kalukwan. Sa ita, agsangit ka ta pinanawan na ka ti asawam. Day ta ti ganawon dagiti di na amog ti makontentaw. Ay nawaw! Di ka agaramid iti pagsakitan tinakam ti asawam, tapno saan amadadaal tinasayaat a relasyon nyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.